Mayam bukhrum sari impact news ki Manung Hutna miyang tabi punam putram oksari ako ngasi khana jagdu topic se ngarang Manipur ki chief minister Sri Okram Ibo Bibo India ki home minister Rajnath Singh hanak Delhi de kauduna Manipur da thokliba ako gi numit marfuni surba economic blockade United Naga Council da kokiba blockade asi loisan hanna ba Manipur da santi tangdu leitaba masung normalcy amu hanjan hanna gi ngarang wari sana khiba loina na Manipur Sarkar ki chief secretary gi Michael gi United Naga Council da thas ki tangkunum doida all secretariat block da कोई ट्राइपार्टाइट तौनबगी वफम लापा तसिंगनमक इकोनॉमिक ब्लॉकेज से लोइसनबगी मतम दु योराबा अमसुंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अमसुंग मरी लेनबा स्टेक होल्डर खुदिमकना मसिगी इशू से यामना मरु ओबगी तांकक तु योराबा हाबिगी मतंग सिदा खनन नबगी तांजा लौजगे हिरमसकी मतंग दंगसी खनन नेनबा अखोगी स्टूडियो द लिंक्सिन बिबा पैनलिस्टिंग असि अहमतदा आई एक्शन नाइट लिंक्सिन बिबसी डॉक्टर आर के रंजन स्पोक्सपर्सन बीजेपी मणिपुर प्रदेश ओजाबु तराम ओक्सरी एंड वेलकम टू मनंग हुना अदु हेक थंगन लिंक्सिन बिसना वेटरन जर्नलिस्ट एंड नोटेड political analyst khoi waja Sarchandra lehok thabamni waja butaram oksari and welcome to Manung Hutna adu hek thangna lengsin bisna khoi waja Dr. I Ibon B MPCCI gi spokesperson waja butaram oksari and welcome to Manung Hutna waja ihanam da laksaning si tasingma nangkai di blame game da leinam number malik Manipur prajamiam hane si center na state tamung taini state na center tamung taini habi ofum lai adu hoji si akhoi gi elections around the corner la amnina hoji si election si economic blockade lairagadi even akhoi gi more than 30 constituency the effect ogni habi ofum musul laire adu constitutional obligation uk state government na ngakadab na musil law and order problem the center gi maikai dige all possible assistance pangani habi ofum uk laire mamangi November tang trang wada tripartite talk ko bo laigre madudasu akhoi state ki representative yahudi habi ofum lai adu hataki matang si tasingna solution ma lakba yabigi possibility si nakna laire lobi broja yam nongai je solution si yamna thuna porkpa oisnu haiduna koi myam punamak yamna thamoi sengna aidi thamjaningi aduga tangkulum doida Manipur government na kawbusi susumi tripartite tolsi akoi gi imphal da kawbusi susumi aduga tang tara manga da kawkhibadudi Manipur government gi mehut chalhouda basidi Delhi na pau tharakpa matamda yamna late evening da tharakiba nonga laga November trang wasi taba aduna maram moiduna satpa ngamuda bani haibisi mana aina miyam da sentuk chaningi adu hujik la iba economic blockage si namit humdrani gi matak ta sujan gare hang lip to honninge blockage si hang to honninge parjada ware haibisi miyam loing khangnaraba pot ama leibani na masidi aroi be stage di kadongwai lakdige haibidudi lip blockage lip to wasidi mayam na khorang na ngai ne wisi maduni aina ta haiba ngamjadi aduga laibiri ba khoi men maso haiba ngamjadi adu aina pamjabadi masai sida all community khuding mana yamna thamoi sengna id political angle lom da chatna id khoi gi praja gi angle lom da wari ba sigi yengaga thamoi sengna masai sida khoi support to min aduna lip to min na bo hona min si haiba si mai thamjari ozal he to Sarchandra matang zalak saning si Howzik si akoi state ki maiketi UNC da baton to bole kre center no su state to wari sanana ba any ko sil hobi ofum ka sula e ade UNC su phana habi wani mo su wari sanaga solution si soidna pamongane su kali adu howzik si mayam singna base pre condition khra thamak pu ya habi ofum dile masi imphal da nataba either Senapati or Delhi da habi ofum khale aduga UNC gi leader ani kaidon kamai Stephen Lamkang ani se hana thado pre condition si har pu ya habi ofum musule in case masi lagadi hantaki akhoi gi tripartite talk sida akhoi gi hurdle lama akhoi gi sayet na bam lakad mamra natraga adum yam peacefully adum solution si solve to ba yabagi condition ubi masi yana ba pura pagi ma wari si sage haragadi mina yaroi do si hodo oi dole mina yaroi do ba condition thamjilaga natraga na mina yaroi do ba gi wafam ma pukhalage na magi motive behind ma tawraga di wari sabe si phone kasu taroi ma matam manglak tokani government of Manipur gi sidi bobi gi policy si da miyam na hojik nakalamana saungna mabu appreciation taw double nate tawi nakalamana pen double erga su nakalamana tawi adundi foreign against lay haba ji issue sidi da BJP manung da su government ki policy sida mabuk ningda khoi o masi chumine haibe leram ba haidi haidoktana aduga Congress ki manung da su masi ki tawribsina akai ba leram ba ya na singda karida kai makar adundi sile punamak si overall si yeng matam de khona hojik yeng si ngarangi home minister ga unagi ba ga khangam deputy CM aduga ibo Steve Bobi chief minister ga home minister ga unai habagi report ma ngasi newspaper da pi be sigi matu inadi
mayek seng na thamame home minister da karigino ha matam da high economic blockade ase handokri bhawadi wari chanabe wafam se leite moina condition pidna hana thamba yaroi adagi district ki kari wafam si madugi wafam si propo yaroi ha bisi condition gi wan sa adu tokta ragadi hana thadu u hairaga koi wari sa se hadi yaroi haijari ba aduna government ki chen senge madugi condition du tawring gai di wari saro hai jema somda senge somda na UNC na sarkar ga wari saba se senapati da natraga Delhi da sabi yai aduga somda imphal di saro ga hai ba si tawraga di kadai dono tawdoi se mafam ji ada chief minister na hai gre Delhi da warsu yai di hai gre ba aduna in any case chief minister gi di mayek yam senge ne khanje aduga hojik mayek sengdri besdi kai noida home minister na nakoina tohom thopodu tawro akoina government na hariba da government na hariba sidagi tohom thopodu kalino shanti oina na bakona budu tawro ne kai gumba ngamdragadi constitution gi matungi na akoina kalino khara lokalakpa tabani haibasi kalino lokapa harise kaino da government si masana function toba ngamdragadi center na constitution na piba yaba magi rashtrapati gi shakti kai mayam sijin arga emergency gi power man yauriba asagi article mayam se sinaba pamit akogi kihan bama yawbra khali adi nungai taba mana chief minister ibo bi kawba matam da akoi di khangde ba Nagaland gi chief minister Jeliang yawbane se adu ngasi photo da yawre maga punna unhale ba adu orga di madai de ibo bi gi natraga Manipur gi akogi asoran ba kali kali mayam hai matam da atopa chief minister magi mamang da hai ba taraga di ibo bi gi mamai se kado da lairam ga gi se ai chingnai ba adu amaduna di taseng hada openly Manipur thugai na bagi side ngang am lupa duga famin han ba du metak moidana Nagaland di akai ba toy khara tahon ganu ga na yamna chamnaga haiba se adu ga di mi mamang da chofan ba man ba su uiba ko tawlam da di ai mawong do matang da on record le si mau tu akhogi Dimapur phau si within Nagaland state of the masida akhogi smooth passage of akhogi trucks amasung akhogi gari myam chathalo habigi wafum dia adu da natana mana haiba yabam leba nogi da hura liba chinthi ba dai driver singdi pasha muliba nagogi unknown face oge oroi to anybody na Manipur de laiba gari mayam sidagi nogi sen tanba madu letra kan kanga kan somna muksala tanba sigi tori myam se kanan to holino open secret ne dom masi thingu haiba se madu di hide re ga mana masi to hon gan kholan ganu gan haiba se seng na da center se magi mayon se mabuk manungda koi Nagaland gi hariba NSN gumba na traga kano gumba koi Jeliang gi government si gumba da kala hena magi miyeng se kitang misang mikai naiba mali Manipur government alom da kaya changda ba mali khale ai hai party gi wanate as a government of Manipur India gi home minister oina kitang mabuk se chemphat ba male ba oh singdam gi mami khara taba gumba khara ure habni ozan si matang da akhoi ozal hau thom session da haibi wafum si yaning bra da ani su matam da yam hain ke wa face center da nakoi BJP government lai hebni center no act to ge di na han act to bu ya bi ofum ni wait on the other hand akoi state government to ga have bol di am lang na lang bu di adam han tak si yam maru en chief minister ga kokselak na sigi phim lak basi akoi election sigi yam maru bu ma na ta sin center na Manipur praja ge awa basi yam ta sin concern oe do madu mami ta bu ubra kamai to tasing budi election gi wadi natte haiba tare akoi hujik lai ba center gi government sina thamai sidi about 80 days Prajada Wahaliba asi state law and order state implement tawngam da bado madu focus tawra kawrakan da taw haidna haibagi kano neba kari gi dongta hai no di only 4 people suffer se cure tawna wi dongta neba aduga hujik koi panbi gi bado center da BJP pale adu state da kano blockade or center tawgadam ne haibse masi yamna political oibo wangang ne na ina lawe hai taradi mamangi NDA sarkar legi ta 100 days tong the Congress Delhi the pale same thing Congress state the pale adu di karino Nagaland NSN IMC ga Congress ka mari leina bra se khoi hangoi da boi maram lei bra sugum question mayam leini aduna sida election maya da BJP da blame to se masi khoi kya pam jade khoi to su to roi aduga taseng badi hoji home minister local isidi 80 days asi law and state ki purview the level law and order se masi implement tongam te masi to praja do wari ko otherwise constitutional provision makha da central ni ingchalane hai bana sidi only for the sake of the people
हाइरकने ना इति लो ओजा दु जे खोय ओजा ले हौथम ससन हाइबि खिबदो टीआर जिलेंग सु कोरगा इबो बि मांग इबो बिसि इकाय पिबो मानबा बि फम थमबिसे मागी स्टेट ता खोय मणिपुर gi सरप गाड़ी म्याम सिंगसि लुट तौदना फादना फुदन तोर म्याम से मसिदि हाई गे दि हाइदना इबो बि मांग द कोरकान इबो बि असोम उतिरे इकाय पि रे कई हाइबिनि मसिदि खोय स्वाइद स्पेकुलेशन तौबने ना इन लौजै मरमदि कइनो दा इबो बिसु हाइबे ना एज अ चीफ मिनिस्टर जेलेंग दा दुम हाइबे इन फ्रंट ऑफ द होम मिनिस्टर करिगी हाइद गे मादी सिगी पोसिमा करिगी फोकस तौद गे असिदी होम मिनिस्टर ना बायस होइबा खोटपगी वासुना नतेबा अदुगा अतोपा मना स्टेट सिदा एडमिनिस्ट्रेशन रन तौरिबा सरकार पाइरिबसे मसी सेंटर ना रेस्पेक्ट तो होनगरगदे वी हैव टू बी इन द फार्म कइनोमा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सिंगसे थोरो डायनामिक करी डाइजेस्ट और कांदा मदु इंप्लीमेंट और कांदा दा कोई सेंटर ना रेस्पेक्ट तो गदम लेबा मसी तौदबदगी मीनु उसितबने ना इदि लवे जैबम बि सि मतंग लाक्सनिंग सि होजिकी खमांगदसु को जानसु ताकपिरे ममांगी 2012 तो 120 days economic blockade to kipsi maduda center da congress government ni UPA ni manipur da congress government ni madu matam da hojki blame game BJP da langsan bi ofum se leki dere secondly center ki maikai ta gi pba ba pang ba mating pg na sum high swine even paramilitary force out of 60 company da 29 to 40 gum badi yore have gi report media report male masi bo lein leina ta sengna chief minister oibo bina tawning da bi wakhan makhak male habigi intention male have pot makhak laide aduna de hojil laibo opportunity se blame game gi muta masi solution mo properly matam oidriba blame game gi wadina chade aina haijari basi aina haijagador point kar thamjagador si ai blame game nan lobi gano political angle dagi haiban ne su lobi gan mamangi UPA government leibo matam da su 100 days na national highway blockade toki adui matam du state government chi congress ni center da su congress ni heavy be one am no wish aduni adu lady ba government asina chachari badi lady ba blockade tori ba mafam se area se kana gi lamno mi gi lamni ai gi lamni haiba potchi ta seng na haita radi national highway authority ek haiba ma leiba si ekoi 7 schedule gi makara id act 246 si makha se da national highway si ta seng na haita di central government gi subject ne masai da government si na magi property si loina ma union government gi ne lowe si makha da national highway authority act 1998 88 nam lehere si makha se le si to regulate the and control the flying and non flying of vehicles on all the national highways si act si makha se le adu act si leibani na national highway si state government gi nati adu isu mathakta ek ama leijarga su seisa mu 2002 da pass to ba control of national highways lane and traffic act and amu leiri masidi administration haibam jawri seis the body of administration si and the traffic china lai poti administration haibta di national highway si state ki nate center gi ni body of administration jawri masai se law and order jawri masi constitute over haidi koina kari haini lan arthan ba masi law and order si state ki subject ni ga na hairaga yes national highway du gi wang mada atopa mafam da law and order fatre har mata arbadi chuchampu gi issue adagi da atopa mafam do ara mata arbi yaeba national highway khuding masidi bharat le riba national highway khuding masidi government of india gi property ne masi is the body of administration highway port number 2002 gi act gi makha da le riba sida akoi no khoting lo matam da senate law men hair ga doisi noi kari noi gi kari hai pa sare no highway port cha hair ko ye adai hujing na mo noi act to di mo hairi maram di swai sida mi gi lam da mi gi sumang sil bu gi port ama la ka do port ni da manipur government ma yam kupna observe to bu gi wani sima de nga sai nauna aham ba hai bi gi da aina khum ba nang hok da ba constituency contra rom da la ka do be election si da sok ka do hai ba sima di ai ya janing de maram di sok ka do ri si di hoji effect to gani ne lo ga do ri si di effect to hon bu su ga mo na khali maram di election ni si di election commission of india ta ro ka do ni so e na khanwa tar ba su constituency tara ku ta ne naga dominated area ne hoji to post di only naga dominated area ka to bu ne chin ain tham ni oza du di oza nam ta pi ke bi mutungi na ta sing badi national highway si ko gi center gi makha da leibani na mogi purview da leibani na ta sing na manipur da economic blockade kai wa phum si highway protection force se leiraga di blockade kai su nei leiroi ta sing badi ye moi gi mathok si fadin da to tar di se si da moi gi national highway authority of india act 1980 si makha da moi gi ke no leiri committee am leiri mi taran saba madu gi chairman secretary loi leiri moi na
ID the flying and non flying the national highway sing the gari chen badam made the kitang damage tholopo kolopon moxi moi mathone moi tawudone adu ngasi akoin hangjeningi di hariba national highway authority act se masi adagi the body of administration and control se india government na paison grabain sing no bam yaw app ID lay committee se masih mathau to hondra bra hai basing nabam su koi la za tentak na kan da highway protection force le magadi magi center gi oiba mai role se lor gadi no question of economic broker have ne ozan si matang do lakse ozan za same question ni lakse dei se adru gadi hauzik center da uzi bjp na fai hoi matam da upn prime da up gi matam da masigi ofum si yana pak sound khanan ne bai tanja do mayam bhap ta na da khangte madu da to hudra ga so ti mayam si yam aware on bi posam khak lam ni na osi center na ta sene mo highway protection si force hamagadi any ekogi national highway the blockade to si lepak tai ni adu national highway da leiba ekogi civil society organization am ning bakai bidi yai bo oja masi center ni ek to be si gi marak sta khoi bomi sai hai gi du da hujuki highway gi se sidai da hoi construction administration central government gi purview ni but there is a licensing state to authorized to ri ba licensing am pi raga si authorized to regulate to fly se to when period ba same provision to the yawuni licensing gi adu the state to authorized to ra bana mas the state na lode hai ba sima ai amka repeat to jari aduga highway protection force asidi koi su demand to ri hana koi mamangi mp election da so koi gi manifesto da haptra koi demand to ri hujik su adu pressure to ri ba koi asidi leiraga budi oi all india da highway protection force di leite hujik phawdi aduga Manipur gi leriba specific geographical strategic points ga koina masi especially this areas the implement to view or akoi gi leriba force ma'am sidagi irb sidagi battalion amara anira especially madu the enforce to no bagi karigumba koi power da la de koi du to ne habagi koi gi intention ma leijay adu gadi power da lakri phawudi highway protection force le asi force se state na leriba irb se sinaraga in consultation with the center koi si tawrage haibadi yai okay oja ka tapi si maroina kaimba laiba phadana bjp saka lagde highway protection force leire ne habani yam nungai je madu leibu so oisino ngasi Manung Hutna yengbilba praja khudemak ki met na kong singbu so oisino thamjage oja lek thom sadra khogi break mangda mukhangjeni wafum si highway protection force habi wafum khak lak pa mas state amasung center ne yam dang nei post da once and for all tung koi pa permanent solution amada highway protection si dakau ebra masde state amasung center si coordinated effort am sangbi bra kai wakan kan bi highway protection force ama thamji habisdi mipum pun mala hana digi loina haina le hojik maming ama kogera koroira hariba national highway se ngak senba masi protection phajana piba haibane ba mala maming du kongning mam kojisano aikoi madu ngak senba haibane ba ko alagi amana aikoi gi government ki sida magi efficiency si kamai to geda law and order nga iba akoi security ki kangbu singsina nahan kai nom chat matam da igpo kariyo police officer chaur mayam chalerga sipai mayam torga adan pi angang khara akoi kari haini human silai da kana tawrga tawda kila hale adu de intelligence source aduna simai tawdo leradi chattaba chumi kholi du tawiga haina chattaba phayaba adu amna izat mangga to government ki kana to ko min usiloi do se adida horen moina aju kapuradi kholuradi masi fururadi akaiba lerani ga harga mayam duna kaya yamna usilamu da ge da angang macha chok chawba ko gi primary angang na bhawo usilaroeba chawra duna nomai ga pona salerga halakpado adu changi haragadi sidagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯨꯔꯒ ꯀꯥꯞꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯙꯝꯀꯥ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯤꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯍꯜꯂꯛꯏꯒꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯅꯥꯎ ꯆꯥꯎꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯣꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤ in any case ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯗꯧꯅꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯕ masagi ingkonda sanna akhoi saman namkhai na sumchara su tumina leibi phim na ji phate ai ithau mon ai duty for duty sake ai gi tohum to kari to da herba central government na sum ngai ler ga di akhoi mina lambi dei da kolas habagi ni hayu lambi ati semai na yu khara haibe yai loen order di phim ne ba ji lai phim se adu or boi di center to sum tai na bai na te ba
ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯟꯅ ꯆꯥꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯦꯈꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯩꯗ ꯊꯥꯅꯥ ꯇꯥꯀꯅꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯟꯗꯨ ꯐꯨꯕꯗꯥꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯐꯨꯗꯁꯨ ꯍꯩꯇꯔꯁꯨ ꯂꯥꯎꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯋꯥꯠꯄꯁꯤꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯅ ꯃꯕꯨꯛ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯅ ꯃꯕꯨꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯁꯦꯞꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯚꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗꯩꯗ खैतंग तौर हजिपुदी चुम्मे राजनीति दौल सिंह तौरी मैमसीद राजनीति दौलना पाइद गवर्नमेंट सोमदसु गवर्नमेंट अभी वानी ममाई वानी मसादी राजनीति सन मावद गसाइदो सनजी हई एना तौर साजैन कलु यादे मपूदुना सावगद्रा भोट फंगोइदा कीदना पार्टी अनिमक्से लैरेबा मदुगी लालोंगसिना कॉमन पीपल लोइबा इनोसेंट पीपल लेखोइददी वारे वाबदुना हजिक सेंगना हाइसिनी पार्टी अनिमक इलेक्शन टिकेट की करी दिल्ली द चेन आइदी याम सेंगना हाइदा सोमदैदी इलेक्शन टिकेट न खरा लुब्राइन खलेबा अदु खरा हंधरेरगा को खैतंग हंधरेरगा लो एंड ऑर्डर दी सोंगी पार्टी अनिमक ला खैतंग तौबिरदी आई माइ पाकने ओके ओजा ससंदा याम मयक सिंगना थंबी ओजा लाक्सगे हादी अखोगी पार्टी टिकेट की खनरिंगैदा अखोगी प्रजा मियामगी खनबीद्रे हेबनी अदुगा मसिदा बोट सेंटर मसुंग स्टेट अनिमकी रोल लहुम तोबदो लोबियो सेंटर की सुमागे अचौबो रोल म लाकनी मदुसु दुम तोबियो सेपिगनु स्टेट की सु मागी सुमांगदा सनसंगदी येंग लेबिगनु हमने ओजांजन करी हेबिनी आइना गसाइगे हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स तो हुजिमक लेत्रगसु मधुमकी एक्टिविटीज तो वे आबा सब सब कंपनी 175 कंपनीज ऑलरेडी अलॉट तौरगा लेरेबा असि करिगी डिप्लॉय तौद्रिनो मधु सिनरगा हाईवे अनिसि सिनो वेन थारा अबनेबा प्रोटेक्शन फोर्स सेम द्रिंगे दा मधु करिगी सिना दबनो सिनेबा स्टेट गवर्नमेंट होजे ओके अमुक खतंगा खोई सर साहब की डायरेक्शन सामदगा थमजरंगे हाना खोई सर साहब ना हाईबी बसिदा चुमे अदो स्वाइदा एने सेंथोक चनिंगबदी स्टेट फोर्सेस सिंगसिना चेंगदे चलगा कीरगा हलक फाइबदो होय प्रजा मयाम न मदु nganglei तसेंगबदी कीरगा हलकबदी नते हुजिक लुरिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनएसएन आईएम का आईडी टोकचथरी पीस टोकचथरी एनएसएन आईएमसी ओनली नागालैंड मनुंग खक्तक कन्फाइन तो लेगदोसी मणिपुर थोरागा मोइगी डेजिग्नेटेड कैम्प हांगे सिंगदा अखोइना करिगुंबा चौखो थोरांग अमा तौगेना गवर्नमेंट सिन चटपो मतमदा मोइना नुपी अंगांग पुथोगा ह्यूमन शिल लोइना सिजनरगा नुपी अंगांग यिंगजी स्टेट फोर्स ने हेड तनगाइरु मतमदा मोइगी मरुमदगी फी लगा मोइना नोमै कापगदौरिया मसिगी इन्फॉर्मेशन सि लेबदगी नोमै कामनारकपो मतमददी एनएसएन आईएमना ह्यूमन शिल सिजनरगा स्टेट फोर्सेस तो नोमै कापो मतमदा स्टेट फोर्सेस टू मी कोबुनिना साउदना कापो मतमददी इनोसेंट पीपल सिंगदिना सिरियस मदुगी नमकते सरकारना सेकेंड थॉट खंदरगा मसि तौदबनी हाइबसिमा ए सेंटोक्सनी अनि सुबदा आइना सागी खोगी तामो कैनोना रंजना थंबीबसिदा स्टेट गवर्नमेंट दा ngasi bawda ka खोगी कंपनी के आनो हाइबिस ai खोगी 175 कैनोदा 175 सी चे खक्ते दे लेबनी बिफोर इकोनॉमिक ब्लॉकेट द लेरमस ओनली 49 कंपनी खक्तनी काइदी कैनोदा लेरमिस अदु मतुंग दे एडिशनल फोर्स हुमफुनी बदा हुजि फाउदो मोइना 38 पिबिरे 38 सी सरु खरा हेना यामबमना जिरिबाम लंबी दे थामी तंखाई खरा हेनबमना दगा तंखाई दगी खरा ताबमना अखोगी माउगी सैसिद थामी अदुगा सेददी 175 170 नि इबा अदुगा practically the reality dadi only huju phawdu yore si 38 company khaktane adugi mamang da leram basi 175 leire 160 leire herasu before economic blockade leram basi di aina khanjabada aingonda su document yaujari only 49 company gumda ne na logjai masi moina pirakpa security person pirakpa documents su aingonda leijari adugi photo madi mayam da masimdi prajada confused tawusimadi ai tahun jading de hedana ओके याम नुंगाजे मरुइना सेंटर ना थाखरेबना मसिंग अमा स्टेट ला हेबना मसिंग अमगे वफुम लेरे एनो मसिगी तांजा मखा तान लौजगे अदु मतंग से ब्रेक मलुजगे ब्रेक की मतंग कोइ थुना जरके इंपैक्ट न्यूज की मनु हुतना मियंग तादन लेबि खंगहन जबा इम्फाल कांगचुप तमेंगलों रोड पाकथोक चाकथोपदा सोकलब लमसिंग 95 ताउथोंग 64 हावरंग साबल 63 बोंग पोपी 62 खालायन कबी 105 लमसांग खुनौ 53 लमसांग 58 अवांग लायन कबी 58 अवांग लायन कबी 88 ललांबो मदी 92 इरोय सेंबगी पतादार सिंह करिगुंबा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट पीबी हौदबा यावरबदी चलिबा जनवरी तांग कुन माथोय नुमिदांग वान पुंग मरी फाविंग मनुंगदा डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरनमेंट के एसआईए यूनिट पोरमपाट ऑपोजिट इम्फाल एसपी ऑफिसर लाकबिदुन रिपोर्ट तौबिरनबा खंगहनजरी अकुबा वारोल चतकिबा जनवरी की तांग 9 संगा एक्सप्रेस अमदी वेन लानपाव मणिपुरी देशदगी खंगबिबा यागनी खंगहनजरीबा Director, Directorate of Environment, State Social Impact Assessment Unit, Government of Manipur.
Yum manung ge application gi mapung phaba solution pir ba Durasign G6 sizinabiu. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner gi khudong chaba sing di yum manung ge matsung mapan ge application gi khwaidagi yang ba phanglang kupnaba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidoknaba gi irai laiba solution pi. Panel sing ado phaiba amadi chap yung ga mai kai install to ba yai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Abema, nang na tamibi school IPS hai tu yam chiksi li phai hai nei kam do gine. My school is a quality-based English school. It has very competent teachers. They are highly qualified. The principal of my school is a strict disciplinarian. He teaches the student in higher classes. Hey ma, isa di IPS ki boarding the lerup dagi English ki command su phajna le re, lyrics su am hai re, personality talent su phajna le re na. To speak English is compulsory at a school and boarding. I have the habit of speaking English all the time. Adom ki angang singbo Kanchipu da leba IPS haibada Impal Public Higher Secondary School da ming chanbiyo loinan afaba bahiroi bayan. Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Break ke matungda miyeng tarbi punam pok mukana taran oksari aku nangasi khana jerisi Rajnath Singh Manipur Chief Minister Sri Okram Iwobi bungarang Delhi da kaudra Manipur da hoji thoiba economic blockade solution na bi ofum thamakhiba loina na tang kunum do da Manipur sarkar ki maikai dagi tripartite talk tongna ba singi ba sigi matang da tasing namuk solution ama la agadra la khiroi da habi ofum da khana laina zabani awjai bombi makhata nam khangjani ngi sejiki NSCN IM amasung UNC bi policy amaso ba khu Manipur da problem si adum yam thokna lai ra khoi blockade tai kai dei ban hantak ki matang ji UNC ne to bune hai si IM ne insin be habi ofum lai adu yam du ofum de hantak ki tang trani thoi da lukhambi da khoi gi sakhang da khana ambush rok pada khoi gi Renault Duster gi driver ma si gi ba duga mioi ani na asopan nang gi ba hum na asopan nang gi bai tare masi matang da khana di masi khoi gi magi actual account ni ka haidana khoi gi mioi si nipan ke mo flash test pa nipan sing dei kum tharaga AK47 na kap tharak pani na khoi kana no ka have the wahi wata athi wahi wata me am kha haira ga kapsel kya he version mamu la de hojik lai ba no version sina UNC ne NSCN IM ne Zealand Youth Fund ne moina haibida na mu state force na kapsin bani hojik phauda Manipur sarkar na masigi langlalang din putok pungam de ka habi pot am kha counter charge ka lai bi sing matung na di hojik nga sagi manung sida akhogi ambush su hantaki issue sing matang da achouba akhogi conspiracy amane lobra kamaite masi Manipur sarkar na haibing ngam dise kaino jipot hainingai leitadana angau bumi na ngangadaba wangang ni moigi ngangbam leirakta moigi changbam leirakta Government of India na sumai ne tawri bisi khangjelakpa Nagaland government ne sumai tawri si khangjelakpa Manipur government na su ID somda kano tawsalakpa dei praja mayam na moi omjelakpa se sai sida haibam leirakta na sum pangai haibani mapa na macha kramai taw hat kedoino am sam na ha mama na mapa na macha kramai taw hat kedoino moi di ta sengbadi yam na ID pandi panjening de bani laiba gari duma ta sengbadi ado mai to dana atopa ekhoigi maitai nataba gari mi tongom gani na khangam tar di moi torom moi ta sengbadi madai du moi ne target to ri only one community hakta ne adu soi hibani laibak thibani thoning de ba thok tong ne stu communal orisi only one community am hakta ne lairiba community kuntha ga mari manga sim manung da only one community hakta na so called one community hakta na communal laiba wahai sum sin na bane there is nothing, no communal, nothing at all. Manipur de laite. Ay saijeri duni. Election de sogadori se. Only kendra tara hakta ni. Kendra tara su loy so. Adana haibam laite nar sum angau bugi soirol akhoi gi kari hai ni. Adai da dum tare. Angau bane ne lojai iti.
Oza sim tang dong laksan si Joint Forum for Peace ki mihut tratre rang si khoi rasnat sing unudana economic blockade silo chnabi matang da put in thingsin ki motam da all possible happy can have of muthamme adagi mong garang maksna khoi gi goodwill mission for peaceful coexistence ki team amakana miyo ni pana sawa team khangna nasma e heptula garang unudana wari bata hi sadana asobo role lori taseng mak lori bo role si state masung khoi gi center animak ki rule si thayai no mam badagi khoi gi khangba ngamakta dana mogi role si loruk pani na lobrak mai to masi keno to wa taseng na haragadi main role se state government na play to godabni ngamdraga na khoi sidang ngamdre swai da khoi sole se boli hai gadam ne loje sai khoi bombi sai na panwi ki bedo manipur da unrecognized hai gadra unauthorized hai gadra manipur ki territory da beyond the national highway da NSN ki camp mari amuk lai yabo lai di base state na masi kai du lai ge tumina lai si kari gi no sina kuire lai rai se asi basi aduga naga underground ga India government ga peace talk do base 19 years with the Congress ko only 2014 dagi hujik phawdani si loisan na ba lingering to muta permanent solution ama porong na bu honna basina hujik lai ba NDA sarkar sina neba 19 years the already link with the UPA government neba asi aida sisu political keno nate ko fake to khara thamja bai wane aduga adagi hujik si aina yam panning bom khaglai adu beyond keno oi bara du dikhangde hujik phawbuda escort piraga koi praja miyam si yam ware essential commodities phangdre hai si mipum khudimong haeba adu masigi blame su center and BJP da taweba adu aina khangje ningi di hujik phawbuda ai ki personal record ta radio da law ki bo court ki ma'am se law in assess tor kanda it's about 4091 trucks already escorted asida praja na wari be essential commodities ki truck ke yauge se masig government ki ubiri ba kangbu assess to bra to da bra sine in all the trucks hujik pusalai se bilambati pusalak sina 1029 trucks pusalai petrol pusalai sina only 214 pusalai diesel na 412 pusalai FCI is only 239 essential commodities lower se LPG se 293 ka pusalai rice the only 10 trucks pusalai kerosene the only 11 trucks pusalai medicine the only 16 trucks pusalai airport ki thau the 11 trucks pusalai the rest is with cement never asi essential commodities ra masi karigi state government masi yengdri no masi ta koi de sengdok yo hoge ai on the record punamak loi leijai government gi over record se hojik phawda November gi tang manga dagi November gi tang nipan phawda Imphal Dimapur lambi da truck satruk kani phuma thoi purakhi aidi Dimapur dagi mau dagi Imphal da purakhi bese goods truck ni masai sta adagi mo makata na November gi tang tara truk dagi na tang tara tret phawda amuk pora isna truck lising taruk ka chamli gani pa thorakhi si manung da LPG bulletproof 400 pp4 yawi diesel chatruk ka kunmari yawi petrol tanker chahum ga mugramanga yawi aduga asai gi lemhuri ba lising mari ka khrehen base masina goods trucks ni sai sana thakna ba kai miyam se aduna mau lambi da porakri ba 641 chi tharaga huji phawda 7049 trucks si manipur manung da pushalakre ID pochai pusalakre thoidongna aigi motadi government sina for every twice a week si government sina convoy ga lone na chatli ojang su thambiri ko ojani mang thambiri ko ado masda yam common oi put am diawi masi cement hele simdi no cement na yamna hen bi kanu si sumpau tai ta singbu cement ni yam pusalaga su mai man si sani pan dai samapan phau da ji yoli ado gadi manung da aron ba kanum nerba haji economic blockade sina ta singna ma cement yoli ba singda di achau ba safu ga pi ga thika pi to bi type to bra habi bu hang sin lai se oja ka happening masi yam ta seng haita radi hujik gari khudi maksi loina Imphal Jiribam lambiri sal Jiribam da gari sing su pandre lai Jiribam dagi gari si tharak pa patamda government pura assess tawraga kari gari no sali se kerosene gari adagi di LPG gari amaru oiba essential items si gari si thari cement gi trakti ai swaisi da pandi panjara roi ai mang tha chu panjara roi ai khoi gi sorry keno se ai khoi gi kari haitare कोल तार है गदर के कोयला से कोयला ग सीमेंट ग से जिरबम द लेब सी आई मम थादी पंजरे को
ngasi thamu ki mamang jiribam da panner lebasi ai marup ongkana mana aingonda hai MLA ni umtang haibiu haidan haiba matam da jiribam ki SP amasung kaino da asma dung tadi somda thabiro haiba matam da samadu koi secondary oina dum leijari ahan bada koi essential items dum thari na thara ising se yam loin thare jipon aingonda le record loi leijai seisida kari pot no haiba poto 7049 si koi thongare seisida petrol chahung go modrang yaure hu phauda diesel chatuk kun mari yaure LPG bullet si 454 bullet chi thongare hai government ai am kanna monitor tor ga masi jiri bam de SP ga DC ga na tor ga thajal ei adona so aisida ID cement he na puchalakpa aduga koila ne he na puchalakpa hai bese masi gi pot tu mading khitang प्रजादा समम न क्वेश्चन राइस तो देव ने ओजा सरचंद्र मतंग से लाने से जन आई ओजा सरचंद्र की आई सिसु रेकॉर्ड ने ऑल इंडिया रेडियो द लाउ हिबसिंग दoi loi isan ja hobone tang 32 December 32 da gina ngasi gi 38 phaugi figure ne ba khoina pizeri se masita all the times cement se always like esima then even petrol pusalen khale khoi gomi saib na su petrol gi ampan bi re ko why so long so sam sang bu kiu si kari gino do every thongan khuding the petrol pump lai dis na kari gino si barak si da kari lai ge sine ba ko people study one ba aduga government ki management da masi kari gi alert oi dirno sine ko na chumi asiri yam sobe ga oza santa si same thing posini auji ozai mo min so habi re hafta am the twice si akhoi gi score torga akhoi gi posi pusal happen pusala ga di khoi hafta am the thau sa ani ra pusala ga di warim da hafta am du da thoba akhoi gi thau su hekta exhaust tau gidra thau gi problem yam na sauna lere aduga road side ta thau yam yon hom lere insang gi maman si thoi na handab gi ofam malitri aduga di loksali posi chana dabagira wat bagira natraga mismanagement masi hisab si yang kupna tawbasi tawbining ba kamuna dum tawjar sano ay ngonda di masi thoidona kano oide maram di lamdam ji de ko lamdam ji da metric ki certificate tagi sahi sendok ko gi ona ba gi corruption de hauler ga ko a bau che dum la bani pension phang ba dum tawram le ko sarkari karmachari sing ji yang biometric ki sahi ga magi original magi chronology ki age ga si adum khenera mani al de do hauram ni moi ba gi corruption je ko adum adum pension phang ba tor ga dum tawna aduna taingo le bi ho ai hana chachara magi ba dum ba le ba me sahi gi matang je ko to se aduna smain tawna any field da corruption tawi hendame lama panaba ngamaba gari mapu se ina khuladoni aduna madugi hendamen du kana muk tambi driver du na muk tambi ba madu driver du na haiba yatra ga di hendamen do hendamen loi ba to ko doina aduna driver gi kari gi sidai so afaba driver yawi ina pangun khuloi adu khara tawba ngamba sakti lebe du na sahi amani da mayu mata samam ni ko aduna proprietor gi hen ina kun gi ba yawrim ni somda muk thaugi kari gi tawri su makok thonga mayam yawri e maduna mathang sum tawbada ko torpana hojik yengbiyo ai Tripura amasung Mizoram da ko Manipur da thau hura la pugi badagi som da yon gi bagi state ani da issue se leire e mayam loi tabi ramani Mizoram na su pha da yam to re ba ko adu hai ba black ki thau mayam je ai ade budi tenki da pura ini swai da black ti yon doi ni maduna chani khang chahum khang di loin phange ba adu masai da even security ki kangbu na su adum numi khuding ki thau gi dum tha ra ya ba ko ana masai di huran ba si chairu ya de huran ba chairu di ai dosa ta ba ya ba ana hoji security ki thau thari ba maya du pharu di hore lungdang ngon mo hore pura ba ya ba ko adu mai to na hoji huran ba chai ba ya de ko ngasai chang ba chai ba ya du mai na huran ba chai ba ya de bot ne ai ja di ba adu hoji thau black le ram dra ga di thau ji gari si pro to na bam to mutam da bio si thingram ni na black te thau han jam na ai koi khale as black si le ram phak le ko black to ri ba thau to ri dai na ni na khale ba aduna masom da pang to bai mahutta mathangi lak do ri ba si da karamai to na to ga da ge se adum da khana ba na chumen khali maran ni sa gi marawali gi sa or ga di sum pa ya ba na tam ni na madu to dong na maru ide hoji lak do ri di hari ba lambi ani se masi ani mak se open to bang ngam pare ngamdre na sidai lai ba si da moina akoi police na ka som da akoi jiri lambi da police na paisa khai hai ba ko drivers union gi kari gi ngarang sum nei na ba kholam to tam da akoi Dimapur road om da gi khai ba khot pa NSA na khai ba khot pa mayam du na ta ba som da na Manipur police na khai hai ba adu ida di madu kari thing da gi ba adu matang si som to na le adu di hoji ki lambi sidai da moina muk pass am pa gari si lakpada gari adu chalan da dong ni adu chalan loi dong ne na kuina khang na sa ya ri ba bila mati khang de ma khang de to bo do adu ni
hauji yam nungai bam di car han ba phang laktre yam nungai car masing khara han da ba yai handak asi mangai re aduga masi phagi ju natre asom da leina ba muhutta aikoi gi ngasai gi hariba government ki leidiba tok se ngasai do ma bi tripartite tok tai ba si kana na hodore ino khangde masi madi ko tu teli aikoi yaning jade maram di magi status sama pi do re ba club kumba na tage any body ama ko UNC kumba ka tripartite toka na di ko swagi local club amga su tripartite toka na to ra na ba ko aduna adagi NSCN ga government of India ga wari sabjibo as kano ga na Indo Naga peace talk ka jin na ba sigum ba loan je ko na yaring kai sinaro je ne khanje sidi it is my humble opinion aduna adu sakta ko gi three party gi अखोई जॉइंट मीटिंग अदुदु गान खरा हाइबा फबरा मणिपुर गवर्नमेंट की ऑफिसर सिंह चावरा चावरा ब्यूरोक्रेट सिंह सिसु सी लोन जि सिनदनबा सुमथोको फयें खाली अदुना मदु तो सुम चाहन गिदने सुम चाहन गिदने को सुम चावना तान जारे सुम चाहन गिदने UNC सी पोखाई हिब्रा कनोम तोदने को फनु फनी पोखाई रदि को अदुसु पोखाई ngam तो अदु हजिकी सिदी सर्जन खनबीदिबा सिगी महुत्ता करमाइन तौना हजिकी लेदिबा गवर्नमेंट की लेदिबा भारत सरकार का तौना वाली से करी करी फिबम यौरगे करी हार अगे ओजा मदुगी तंजादु लाक्तरोम की तंजादु ने अदुगी तंजा मक्तुनी लौजे के तोइसे अदु यामना नुंगाइजे अखोगी नाकल अहुंगी वारी साबा का हैबा नाकल अनि की वारी साबा का सिन बिउ हबनी इंडोनागा का हैबा ट्राइपार्टाइट तो का हैबा सुम वागन की दना सुम की पोसिशन तो खगदी हयेंग अखोगी सोल्यूशन सी वर्क कनी हैबनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खुदिमु ट्राइपार्टाइट तो तोरो का हैबनी फिम लाकन हैबनी याम फजब कनोने ओजाना उबिरु से तुंगी याम सांग उबिबा वखलुन खले ओजा गंबी मतंग सम लाक्सा कांदा हजिकी पोसी तांगखुलुंदोइसी स्टेट गवर्नमेंट सु चीफ सेक्रेटरी की थ्रू द बाटोन दि तौखिबा लेरे यामना मरु ओन खले तसेनो मणिपुर प्रजा म्यामना होगी ngak thangkatnaga अखोगी खुत्ता अखोगी खुबी पायरगा लेनबो टाइमिंग मनि कई ओरकदि कई थोलकदि याना दि फनिदा हाबि ओखलोन से लोइनमक अयाम इवन UNC फाउ यानरगदि फनेन खलमगदो माले मोजु इकाई खांबदगी हंदोक खंजिंग मफुमदा कई बखर प्रॉब्लम लेजरमगसु मोय पामी पोतो फंगदबगी अदना मतंगसा खोय बेस्ट अपॉर्चुनिटी से लौनो होनो कांदा स्टेट गवर्नमेंट की माइकैदगी बेस्ट होनबे आपसे करी करी होनरगदी माइ पाकन खल स्टेट गवर्नमेंट की दी ऑलवेज रेडी प्री कंडीशन थंबिरकनो टॉक तो बुसी सेनापति सी यारोय आइदर इम्फाल नत्रगा दिल्ली याई अदोगा एनीबॉडी ओइसनो आइदर इम्फाल और दिल्ली अदोगा इम्फाल द लाकु मतम द मोइगी सिक्योरिटी चाप चाना सेफ्टी दो गवर्नमेंट ना लोहुम थोकु लोगनी अदोगा सेनापति द टॉक तो सी हैरगा फरेनी पब्लिक इंटरेस्ट प्रजा की इंटरेस्ट सेनापति तो तौसेना कोई हुजिकी सर सामने हाइबी माइ तोना सीरियसनेस ऑफ द इशू सी येंगा सेनापति तोक्सी चलुरेन खलसे हयेंग न तमिंगलोंग न तोक्सी हेरेन हंचिन चांदेन तोक्सी हेरेन मसेम उखुल तोक्सी हेरेन सरकार अब पाली बसे कसागी क्लब की लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हाइबा तारिको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गी ना पूरा कंट्रोल तोरगा सब इफेम द लाकदौने नो गवर्नमेंट दु याते हाइबा पोट प्री कंडीशन थंबेरोय लापियो मसेसिदा नोइनर सिदा लाकु ngam हारगना ओके अखोई दिल्ली ते तौसी हाइबा पोट गवर्नमेंट याम सेंगना थंगरे अदुगी पोट अदुना तांकुलुम दोइसी अखोई यंगना बताबनी आई लापियो वइना अखोगी थोंगदगी सु अखोई फामिनरी बा अखोई म्यांगी थोंगदगी सु प्रजागी थोंगदा आइदि ngasiगी इम्पैक्ट टीवी थोंगसिदा अखोइदा मोइ अपील लमा अखोई थमोइ सेंगना तौजेरी हाइबसिमा आई थमजै अदुबु तांकुलुम दोइदु नाइमिनगी ओके ओजाना याम एक्सिंग थंबी स्टेट गवर्नमेंट की माइकैदगी रेडीनेस फुल रेडीनेस लेरे अदुग सोल्यूशन पुखलबुसु पामे अदुबु सोल्यूशन पोरमदाइदा टर्म इन कंडीशन प्री कंडीशन गुम म सेट तो रोइसी हाबनी अदुगा सेनापति दा वरी सावदो मथंग नमु तमिलोंग दा हाकदा हाकदा यामना कमन ओइबा इम्फाल दा याम 7 साउनी मदुगी सिक्योरिटी मेजर्स खुदिम गवर्नमेंट की माइकैदगी सबसान लखोले हाबनी स्टेट गवर्नमेंट की रेडीनेस समखक लेरे याम ताबदम नुगाइजे मणिपुर प्रजान्स वेलकम तो गरंग खाली ओजंग मतंग जा सेंटर की मु रेडीनेस से कइनो हतकी मतंग स्टेट गवर्नमेंट रेडी लेरे सेंटर की नम कइ पंक्शन बे माइ पाकनो बोनो सेंटर की स्टे इन हाइबम थोकतब रंग खले मरम दी सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए डिफरेंट सिटी पार्टी द बिलोंग्स तो गुनाते को अदुबो अइना थागत चनिंग विद स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव सुजिक वारी सारनबा इनवाइट तो गुसे मसी पॉजिटिव स्टेप ने नै लौजेयबा अदुगा मसीदा अखोगी गवर्नमेंट अमा लैबगी गवर्नमेंट अमना मागी स्टेट सिगी मखा द लेरिबा एनी इंस्टीट्यूशंस और संस्थान असे गवर्नमेंट रूलिंग तो बुगी कैपेबिलिटी अदुगा मदु गी डिग्निटी तो खंगना स्टेट गवर्नमेंट तौबियु हाइबसे हाइजनिंग अदुमकने अखोई ओजा भूमि नौजे हाबी खिबदो एनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमनसु स्टेट गवर्नमेंट से एट पार मागी लेवल दगा लागा हेड डिक्टेट तो गुंबुदि पामदे हाबी वनी अदुमबगी सेट अखोगी नॉर्मली मागी कनोमदी स्टैंडर्ड अमदी मेंटेन तो सेबनी ओजन तापी से ओजा ससंद्रा
हजिक माइके नि ताबिरे हजिकी खोगी peaceful coexistence goodwill mission like re joint forum for peace like moi ni maika du jam kan so honari state government gi readiness like re central government su pangbe ba pangani hajil le tang kunum do isi kamai to ge mai pak da mal tang kunum do isi moi hoji kano tawi moi yaw ro yana hai ba si newspaper gi report gi matung ina ko maram di Delhi da tawba natra sanapati tawba hai ba Manipur government na kaulisi Manipur gi secretary ta ko bane ba ko fal da adorga di kauriba venue se masi di yaw dab ta le na moi matung ina ko koi na hoji chief minister na ada Delhi da hai Delhi da wora so yai hai ba ma hai ramina madu chum thu erga Delhi da tawrani ana UN sida information du piraga di madu gi lakpa yai aduna ngasi mak aikogi civil society gi leriba goodwill mission na UNC ga wari sabagi noi participate tawgada tawbiu khopiu haigani haidna moi wam haiko madu gi response ko yeng batai asomdana aikogi home minister ga adagi joint aikogi kadi organization mayam chakri se siga wari sabagi pawama haipet tai aikogi masjid da yam chamba wara male thudongna atei moi la kan khangani aduga prime minister unaba kholabai phimam le sigi marak sidei da karigumba thengdana khotana tawraga di kari consequence tegedage adai chief minister laktri ama tawdri ko sei tang kolum doi tawai sei moina hairi si center na state government sinare ba moina tawdre ba noina thokpa tawro akoi center dagi mari le na ba karigumba officer ma tharak ko kolpoi bhab ne bahai di se adu araboi di som da su chief minister gumba kai gumba di yaw ya loi do male maram di korop conduct lai besina kai gumba election commission gi aya ba yaw ga di khang de ko aduna som da official level da tawba taraga di hari posi venue si maru boire adi mathakta moina yaning da bra yuse adi makha poli adu som da di government gi clear ore adi som da moi UNC gi su hari mafam di wapam mam le re da puthor ka do is da ga gi condition do di moi hojik makti tawbra tawdabra si di sai kanona goodwill mission da soina paw khangane khale adu makha atheng ba ga ti phangadra hojik phanga timings ga ha ga di si timings da aina adu adahan tawhi matam se oiba oido timings ya ga di IT days si yam tina yam matam IT days gi nini gi mangani gi wala te mai di purpose tawdaba ya daba khar le re taw di na taw ya le na sum kuira sum ikai khang de sum tora ga de mathan da tokja gi khang de du ga to position ni any movement am to matam da ai koi ko tom to re khang e koi movement to matam da handu onjin gi movement am le ga dam ne ba any movement je ko ju to re ba aduna masai da handu onjin ya ba aduna di democratic movement hari je aduna ba ai na nga to gi loire na sum to ga di madu di movement ki kanu na te aduna masai da handu onjin du ya da ba sum to ga di madu karigumma tawgi badi lai adu handok pasi am luiba handok pasi kada wai handok kada gi khwai luri se aduna moi madu gi phim sil leram galen khali ada hoji moi haina government of Manipur na masi response pdi government of Manipur na hoji soma hang bayari UNC na government of Manipur ga mari samnadre hai lokto ki ko adu samnare have no mirama di karam lokto pa lai ra adu di tokdana mari samnadre have du ka wari sa se bu maye ki di sabang toktan mine maram di noina madu mari do samnadre hai base mo hani mari samnadre ni na ko India government ke tokge hai bane ba adu India government ke to bogi amu Manipur government na kauro hai re inova to adu sigumba logical loida ba ko logical loida ma thong malong khang mayam se masi India government su dum tawe ba noina mari samnadre do madu udro to hai de ba adu bai koi khangjin na dum lai ra si ko khangbudi khangge mayam loin khang min adu ga sigumba mari mau thong malong khangdana government amu mari samnadre harga amu chu government du gi ayaba bibiyo ga sibu samnadre miduna ya biya bro sigumba pose khara kok yauna khanara ga di phai na tra ga di ko su ta bai ko su ngok sil ga do re ba ko okay pungai da jing no si pungai da jing fatte ba ko reasonable ba ko su su government de su de ta jin ne ba ma sai ya tri pa ta adu ka la taw ya ko di pakhat pam yok sil e ba ko aduna mi puna mak je lo ina ning tam ba phanga bra ka no ning tam ba se leiba oi ning tam na ta masa se mam ning tam ba se pang taw da taw ra ka no taw re ngang ba se fatte ba ma se oh ojang si matang da ko jasa sandra tapi si am exam wale severe ties ne am toin hai kre UNC ga Manipur government ka severe ties mari tat na re so hai adu wari sanam da na Manipur saka mu yaw yak tabi wari ni adi center no su mu center ga wari sanam da state government ki anyway live poti ho si amana amada na kai am khunjandra mu amana am badram pinra mu su hanti best opportunity si ekhoi masi yam fruitful ohen gi ha ga di ojagi mota
kari session atopa habining bole aigi moti state government na magi stand do farm stand oiba aduga iga sarat na budi uji haibi gre Manipur government ga mari leina de na UNC na haire adu tripartite to se haire adagi state government ta to na haire ise center na masi most probably center na kut thingjan ba pam da badagi state manungi issue na treat tor kanda madu state government na to yana bo mong do por o haiba male aduga masidadi thayai na bi wadi leitre ga sai ya sarak da budi center na su thayai na bai bhap ta man bai wani da man badu man biru no ai di sung ka hakara kuina man gi do ri ba state ai di ticket ki oina som da sum tong ne ra khali ba ka party jing che adu asadi to se ko ta seng budi ticket ki me ani na natraga su haib da dipak patai mi do eba ojan jan waru biya de masi ticket ki oina no ukre aroi boina yam fruitful oiba discussion sim oina hotna bukanda stakeholder khudimakta kari apin tawning positive oiba apil lam so aisida aina hamada point am khantang thamjaning masi khogi tangwaran jan yobiri saraswa yobiri Manipur government na 10th November dagi hona so many different letters are being sent to the government of India. Government of India su thare ado tharak pasi pochida praja mayam nadi khangdaba thari ba poche 10th of November dagi chief secretary ni iba hore sigi poche shima ado bu mamai thangdadi ngarang sigi mamang tokshi ngarang gi CM ga deputy CM ga tawraga Union Minister of Home na tawba meeting sigi makhada outcome madi la na khoina urene ko lakadri ba tangkulum do gi tokshi karigumba moini yauroi di hai khre koi sar samne so hai khre mayam na tengna khre jaw dam tar su government is ready to invite them to have the talk in Delhi da tawno be di government gi yam tu na le ado ngasai su khana ban nai na bada dum yaw khre ai di uri ba poti Manipur da tawri ba pot di community mayam si loina wahali be di even naga gi community khudi mok to su loina mak innocent I am UNC da support to nati mo su loini wari bane Potchidi maru iba poti government of India da aina haijaning badi aina thamjaning badi through the government of Manipur ko thamjaning badi Manipur da NSN IM gi designated camp hangaga freely move to bose masidi any government am lakshano mathangi lakadar election si matungda takthok ke harabadi within 1 month we can do it adugi farm commitment am laiba mathok tai ado government side gi ai maduma ai thamjaningi government da su and angel besi government gi mi su tabi nang ne kali farm commitment nama we can do it ko koi taweng khaladi we can do it ko we have to do it we must do it masi to gadam ne kai yam lai ba po ne ko aduga swai si de uru ba yadre civil society civil and khare innocent khare sokani guys uru dana ko huji yengi ba vision sidan na tana to ba vision lam da yes akoi administration de lebani na we need to do something for the majority of the people sai na tawraga khut thaba mathau tai khut chu thar gani ai se masim ai mayam gi khunang ga thamjani jam ngai je baroina central government gi makai dagi su even kiren rijuju tang kunhum doi December gi tang kunhum da lamdana chief minister unadana combine akogi headquarters ki mioi mayam ga unaram basu lere tang kuni thoi da home minister na written statement on prekanda chief minister taksalak palai Satyendra Garg na akogi toki akoi pressure prek palai re dimangda akogi internal security gi akogi official ama Manipur da laktana Manipur gi law and order assess tom palai re adagi mo ho jaibo min tapi da central akoi state government ki makai dagi susiti kya thadana honai habani anyway nama yu hotna basna mai pam dra son takti nakan ahum gi oiba akho ja sana tripartite abasi kitang nungai jadawni na nakan ahum gi oina tangkunum gi wari sana dai sina ta sengnamak loinam opportunity si lahoraga sukso sudana mai pakpa economic blockade loisan bagi tanja dumadi lomina seba wafum si ngasi gi midyang ta bilba punam ki form da thamjabaga loina ngasi Manung Hutna da saruk yabriba ozar keranjan spokesperson BJP Manipur Pradesh Ozar Lehau Thawum Sir Chandra veteran journalist and noted political analyst masung Ozar Dr. I Ibolbi MPCC gi spokesperson ohumbu amukana thakta phungtoksari loina na mathang idi sangi Manung Hutna phawbi onadi miyang ta biba punamtagi kainir ya thangisi